At times name be ankofo posti e file ho RIP Wayoosi and yamasa no hu a huna itimi ya me ya but rest of bi so for apia o TV station me TV din odo TV ono no nkola na edi se adwuma no post bi obo post bi e wo nko a nti se wo ye sofo wo gi adwuma obi TV station o betena se yemfa obi hu wuo na wo de ahwe wo yire no ma emo wo se ne wama wo nkola na Dr. Like ewu Wayoosi ewu kwami yuji na ewu ni patiti bi e wo biase bi ewu me living testimony itimi akura no papa je mo hon ma ye ne mo ngo die pa na me pese me ye ma no nti san so we nyina mu no da so ti ase do point bi na me bre be ka che nyam se te wonye me nkwa me hwe the rate ni pa be gu konfo che e be hwese ma wu wa hu se de o de ni da so asa me pa ba recently and since surgery am sa ko ye na ehu the biggest miracle in life and so bada na de ache wo so ye d4 Se uwo US, UK, ana Canada, na se opese wo sendi ska ema wabusuafo ewo Ghana, you see Lemfi. Ani Lemfi, ewo Lemfi so no, se wo sendi ska ma wabusuafo a secure, ena ye was 0 transaction fees. Ani 0 transaction fees. Enti fa Lemfi sendi ska ema wabusuafo wo Ghana. Na Lemfi so de ye exchange rate na any the best on the market. Yeah, mamunyina good evening. Baby, I will say be a good morning. Obi be a good afternoon. Japan for a morning. Japan morning. Yeah. Na America so me say America so yeah afternoon mobile evening. By evening. Yeah. Any church will be aha Poleeno Multimedia na edino the fresh boy Papa J na o sha mas ene me na manajo na mato achi senior bobo Wayoosi de bia ne bra fie na anytime bia ne ba ye be interview first no the last time by din komo abonten be dey ra obra ho yeah ho house you nice say na ya na me pe wasem no say o ye obi a blogger usua de na asem so ka otrim on so ba ampa so say bra na ne picture number 1 okay yeah bra picture number 1 yeah yeah but me meto no handa na say o akonto Japan na ile ne manyina Dabi na yire na ma wo bookroom na wo de wo TV so se me hwa ha ma no okay because of traffic in no omuntu me ma no se me hwa ha ma no okay why are there so me see fie kama say ma e dia mo nua se say o hwe so ma no pa ente na me senior bo Wayoosi na ebedi enkomo na before se ebedi enkomo no Lemfi miguso e kan for e de ma Canada UK na USA so wo seniska e de abrabusuafo e wo fiare Lemfi nko na obetimi dia ba Lemfi is the first time and we use app na $100 na wo send dia ono so the $30 e be ka ho referral code and as a promo code no Poleeno Poleeno or the $30 e be ka ho na wa enjoy obetimi send dia ko mobile wallet so and say o bank account so e free yento hwe Lemfi nko and be we the amount wo send this car now we should love and support and I mean the reigning birthday man and the ADM community ye nyina ye gina platform so nia we senior bobo a belated happy birthday I think say Saturday no 14th no yeah and a senior udi birthday now o ma ye nyanti say o be kwa akra kwa kodi and the udwane jare akra no nye say me na ma nyanti medo fubi okay ana ahihye na ansana no medana se na machine kran say onkoswa no nye obusuafo be mutimu na say na wana etimi atwa plane ticket area ma Wayoosi ne alfia de pa sa omonko akra nkodi be abdimra Poleeno Multimedia Poleeno Multimedia mo yamo yema Poleeno Multimedia onwa ya de pa Poleeno the farm trip no nyina ho ka babia meda aduane amedie cheze everything osama akwa pia sa be share me airport sa dem it's so good nti mase uye sinini na on kan wa kan na edu so a Poleeno obutimi a surprise very good Poleeno Multimedia for my idea pa my idea because me can say the last time na crow from yeah and a Poleeno frame
Ubaka ha. Nti ofem no. Onse na boysiki. Boysiki wo ho. Chef mu na wo. Yes. Imagine am say senior birthday na 14th o. Nti me ba ho no. Ono say me bedu ho a. Frame. No ekasa. Just say o Sundays can say, "Hey, Poleeno." I didn't ask myself to ticket now in and out. Wow. Nyamisha no Poleeno. Ronya mukasiapa. I deal with bloggers na canon Fenumunsia. What I say? Yeah, no more. No more should yet at least no be or didn't be at least. We be a crave quarter no yamano. What I say? Because you more than corner. Yes. At times or say so 80 BB. Yes. They appreciate it. And a plane ticket in people cross or quaba. Amount of it. They shouldn't permit. Yeah. Oh. Do you do any fine? Oh, yes, of course. Fantastic. Yes, of course. Fantastic. Nyamisha pa say oguso kuteguta omu. Oh, yes. Yes. Oma sikarin kosro mo insanu ko mo ebeba pa. Eba won chen na say you know what me ababedi nkomo. Basinia. Ene ebedi nkomo. Ma cha wa ba di enya bufu ni ebebo. Enkonto kwa enkomo na. Na me ba yira sa ehu kwan no ekufo do ya dwuma wo kwan no so gidigidi. Oye o say ekufo do ya dwuma sa kwan no nti ye ba say omo ye kwan no mo kwan. Ona sa kwan ye de no ma say government bi yi kwan. Government aban bi aba o yi kwan. What you say? O min ka so nya de o yi kwan fine. Yes o yi kwan because o hwe e kwan wo ya e kwan tempon. From where to Cape Coast to Takrade. Anya kwangechwa. Nti achakra I think mine a long time. What you say? Nti o ya normal so ye. And I know no so ni botum sika tax tax. Is it tax e wona dada? E kwa so da ho enye ne. Nti so wa ba ka say tira meka so ye kwan ama bisa wa chefo no se me mo na ba so o ya dia. O ya dia. Ba na ba so o ya dia. Kwan normal. Enye normal asase. Enye normal. Ku for the boy wa ye kwan ho. Aban be no so ba ye wa nya kwan. Obi ya ye kwan to ye kwan enye news. Sada pese me tro. Obi ya bi. But you say you obi oba to what year of rose. Wa ye kwan bebrebe ne hwe ofi Abepo junction e kwa Sofia kwan. Excellent. Oh yes. Me. Nyese bia me pa wasemo a. Onu kro bia na mdisi. Kana nkonto bia na mdisi. Ho no de me bo me se gba no. Oh okay. Na nso so oboto aduane ade. Ubosu mama. Yanko. Aban na to aduane ma oboto aduane ma. Na wa na control aduane se. Bibi bo ba ye dia wa na control. Aban na control. You to fu mo anyama kosoro. Omo anfanye say fu obo is abre na 14 series and fu is say we are sekonenim ndc bell so sano enje so mo de campaign say boy beti fu so nti boss na buy the board te chiri de boba what you say and na kalipo you say first na kalipo is 1 cedi 5 series and dokro paso di dokro pa filia ba what ba go say ba ko 5 series 7 cedis chama entoaso but ade ba ko ne say me politicians ankasa na omo I said me hu omo yi because say ne ye kwan on na ye kwan na obo odi betu no ho a office no bi ye kwan a so ye kwan ye twitwa nwe ye kwan ye ni sa na tie na ama agro no mu ayede okay we are we NDC fu bi a nam kwan so nim say ye wo ye na be bo pa what you say but because of politics in tea e be ne okay ni trimun de ene do but u bisa sia okay obinya bi for sana politics ete okay wa o tia kunya so yema o trimun na o de too much what you say tembia na so opposition no e strong na o tibe bo ama o so so wo chia na what ne yeah na o papa ho ye John Dramani mama ai Trikasia so na pa papa o ba mama me musu pia no ya papa awodin mu tese nyansan mu bibia nimde bia obidi bu o man no o wiase bia papa no nyame de ache no okay ukura all the qualities okay yeah okay but so far so among Martin Nkofo can say
ne policies not there but I know nyashi and one said they are not share 24-hour economy also so why ne buy 24-hour as a maka once a month nyamiadum papa naba no di 24-hour economy ba e wo hodada aye adwuma but obesemu kena oh okay what I say and I say hospitals ni be 24 what I say yeah oh but 24-hour economy as a man for ntwemu ye e from be no corruption kro no so say be brenase 24-hour economy yeah Papa J Sabno mienu ye adwuma ye nipa miensa ana ye hwesi kasem so me be 8 hours no me ko okay obi aba be ni 8 hours oko ye nyina ya accountant ti se me di dream mu a the urban obi di dream what you say okay te do kura kwan bi so no be ma corruption so what because me nim se ma anye ni ye a ye betimi to me ye yimadi okay what you say oh okay at the same time so no e say bo mabunu e mo mutimi ye adwuma hwe so mo mu ye din kura na se adwuma o mo a obi amfa ho yeah sanso otimi koba be mi wa adwuma ni ho na o man ni mo asa ye din ise o twa oti no ware I see I hope it on my mind aban bi no a wo so na pa achiche sika dia ma ni passage oboji moto ni nyina ejina wo modern bo do aban ni play part all right ni nyina ejina mo say e modern ba say ye koba o but e bi die na mo ko no resa ewo pepre nnemu okay ni hwentia nyina what you say okay hwese o man ya yetimu ya re bi ba ya ni friend coronavirus e be di boni wo biase nyina ye boso na obi e pen be di ni trafa e kro bi e twasika e de man nkrofo because of saya de ni pantimi nko adwuma o sa ya de na di say quarantine obi yeah chefie social distance ya de Veronica baga chance ni nyina bai up to date ya de na aba khaya ya da su tuya tax corona ida so tuya yes bi dem so say come from malaria tax mra consider hodada malaria so da wo ha che o dey so dey na so tax ba okay what you say okay na no ye bipie ye ko akra ya ye pie ye ko di kakra bel om de brem no na ye 7 cities eduane na ye to ye na nkasa 500 na ye 700 eduane ye to ye na nkasa 500 e wo tax see 200 wow na kwa ban no no de ye kwan no o say no de ye kwan no ye dana se Uncle Hard. BBA free education. Yeah, that's it. Free education no nkofo yinya na omo betua mo fees na omo hunu so. Senior was free education so buy aboa o. Free education ba no kan free ta sembe no kan e. O kan den senior. Ta. O sin ke be ya omo wo ska mbuti metua mo school fees no. Omo ntua. E di enti no kan sa. Because o musa enough form. You know, your president, I can say, what bet me to your school fees? For no international school now, you could try school fees. One day, I didn't know Okasa. Any memoir, didn't it? And then Crono, the any senko would be feeling no, and crying Nanasa. Okay. What you say? Yeah. And a very good policy. But time I said, maybe a bar, or quite a school be a onya, I didn't be a bet. Yari akwana se akokofa e dey abafi nya yari ketwa aduane no mudi no no because o say aduane kura no yes I know aduane mo money free say dey papa ko for the buy no ti obi in time free education but akwanya e befa so be sustain na ye mofra no so etimi enya mo benefit okay yeah okay senior why obi menim say we politician and now say we fanatic me politician na it is a Ghana obi a coach okay oti o mani mu no de ye kwaso bia ogbomu no bi tiada na ntimi nkan wasem yes so yes celebrate na go kan is boy but meanwhile ye tufu o mu a e bi kan
Enye mamu ye di na ebika ho. Ni nyina chi ne bia wo na mo kra na wo niska. Obi a wo hye na kwa ho suspect say e wo so wo niska. De man bia na kra na wo niska wo ho. Nti ye no e kan ye pa. Okay. But the moment I wo share out na obo ye tamfo ma obi. Be mi wa ni pa kro ni say di asem na wo ka no. We are very right, but I'm saying a party, you know. Yeah. And o carry say more celebrities, no more koyebia na ya say but to choma bi. Maybe we of course so beti me dem. Aka o kind of mama kai Mr Beautiful. Sisi o say ejako na ma o freeze nim. Na sometimes ejako bi say no no so ejina na so pa nti no. O man attitude say on pese o ye adwuma kwa ono so be ba be yebi and I'm so medu baby na producers and directors no kwan so eyi na film so what I don't dare me tete but me papa jaku de ndie me nyesho say masara tv bi sa afa no waka on one year and yeah me dem tete yen say oso na so ye NDC ni nti no ana producers say omo mfa no anya adwuma yeah but bi muso MPP a omo twese ni bi de omo yiso omo all because one year is in just you should bet said details say me papa jaku no man yen de I say obo jaku din obo ni din say ejaka ho bi na ma du baby na omo anyusu no fa na anya adwuma na jaku jamu say oye competitor e ma ono eye beautiful we said o tinja no ho no e dey nim see decision for ya okay all right yare senior bobo Wayoosi e dey come on ye betwitwa sisimu kakra na ye de akọ senior say ade bi koso a me pese o waye obi a what industry mo ache na o kasa about 40 wo no this issue about tribal issues are ever on social media ohini we koya ade na youth na afabi no mu de chire no mu je ohini we chinye kasa ti ohini we na otumfo na ebi kasa ti ano doma hene na ebi kasa ti ano ohini na say otumfo call Cape Coast ku iska de boa eye Cape Coast ohene for education fund or mo sete kese youth ni bi kasetia na ska we ho de anka yemfansi we na say onua TV case siye ababo bi fe na efia pokua ono so be kasa say asante form ansem che say this tribal nyama na but this time youth ni do ho wram senior ade na eba no papa je ehu senior ehu pa o very dangerous say you this can show be inside so for movie no TikTok na my platform bi say ateni e koso wow iti asante for no na no de ti me bowura so bi a just atim die no ya himfo a bo ya asante memu ga na ekoma wo musa wow ti bowura so nso so omushunu mseme asante ni yes timboro so no nyina yedi no say Wayoosi aba mo me mana kwa aba ne die ntira oba no me kamenti en utie nkomo na no mu di na eye abufu so okay akin sem wo video ni bi kura e wo phone so am so matin komo mu di na masem se wo ye mpenfo mu bet mo ye nkoda o kan sa che o mo ba so wow mo ye mpenfo mu bet wo ye nkoda asem na e wo boba no mo ye right say mo baye mo demonstration mo bo frefre mo hemfo na o mo so mpeso mbu swaima otumfo no mo ye right say mo baye mo demonstration na sabon do betin o mo say mo dia correct wo mo na mum asugo say mo be di pini bi atem no da no de implication wo mo no da chi wonim yeah and say tribal war ba me no mienu ye baye mo bo obaye wa dwene say wo de wo abotire wo obabi wo asantime mu ye adwuma obabi be wo burume mu wo ye adwuma nti sade na ye ba no miyem hweseme kura sin abato no yes that tribal issues yes that's it esisi ye dia kwa wo kwa ba eni tukot na baba nti nya de say ye soso kura e bo say ya
so nua bi a adamfo bi abunni adamfo bi asantini a na mu relationship na ekon sen omun so o ma ware so ye be ye ne den ama ba mu ye be ye ne den asantini o ware anwani what you say asantini o ware ma fa obi adwuma mu ye buruni odi no kura ma me eji sa travel wo ye ba ntimi be yi na di ana wow very serious I very dangerous ye ba say ye mpanifo no mfo mu na nsi wo na ba bia kodru bia wo ma na mrafo maye because asunum ye no ko a kwa ye na ehunu amane yes senior o ka say ye mpanifo no this particular issues way how say mpanifo na asha asema youth no so edi a kire o and mpanifo se ba bia kire aboa no ehwa na esane no ti ba bia free ba bia yesre wow bide misada musayem yesre omumo tu nkotwe ba bia twere na wo ko ne yempese be hu biem me ne wo de sika hye me sem kwasa akoko ni mi ntwa ne ko a mintimi ntwa yeah but wo ne bi die onya wo be yewo yeah tisi ya so sa ni ma wo so a ebe ma mebru no fa so de sa di nkoja se me bebe be se wo de ashraf ko TikTok hopa na mi esemi na wosumi asantini wosumi aburuni wosumi ese no achese atemdie sa anyo ko dako ahwe we be share obi sei na eno na sha se na biaba okọ America ni no Jamaica ni ba no ko ware no Ethiopia ni no ko ware no what you say yeah but yen na hana ya wo ha no kra na ya no ye ho dabi ina kasaba ko ne ka yes baby na dane kakra be ye one tie be se baby e free baby a omo ma dwobre mra na the word asumdue ye timi mfasika ngoto yeah asumdue ne board ne but asumdue so be ba je se pepepe ye eba there must be a justice before peace yeah because in all can say at times we should be na have a because especially omo moteti abroche na omo ewo app no so no ona se platform ya meka sem fo ya abroche fo nko a wa hwe abroche fo nko a wa hwe ana omo ni ambuofo ni amprese omo bobo omo beto one platform afra bunufo nyina say just say ade munyina munye nye demonstration tia am say demonstration ni obotimi aye say ni no wote na sa ase so na so se o nsai ma no te so nsai ma bia na so wonti ase a obotimi aye kire na mum enkodi atem yes enkodi atem ehu papa je sina nko na sem tona me yemu hye me se ade we ekoso dako we be free ha na ye chinyamba afene ba ko aye bibe mo bi efrim what you say ni anti ase afena trigger na shase no na asase ano dare kete and your politicians so can be senior why not politicians omo gira platform so omo kwa na engineers omo di petro egum sanse ulum se e basa na afo no e benya ne sympathy ato abama no yes omo ye one Ghana na jisai eno ani America ko yetimi ataw ba bia unfutu how no yeni aye ko nyina anya se bia kakado ni amekwa ewiu efutro nko a galamse nko a aboti obotimi asha wo nice sneakers white ananti be 1 month ehunye finda efutro nko fa no we ba ha uti afom kra na wo hwe ba bia do na besi na besi what you say nka no mo te be bia engu hokota what you say ha dwene na insu asa to ma atche kakra sa ba ho atche kakra sa ba ho ye besre youth no mpanimfo ntokwa no nyama wo mo na yeden ewuruhuru abadwo na sini ade ko so mpanimfo so mo ho say mpanimfo omo media no so ene opanyi bia wo TikTok especially omo edi areas so no ohene a o TikTok ni bi ndisansem we na wo senke media menfo no fight for what you say ene yensu ye media for na bi so ti mama for chance
some better platforms so na mon kasantia because of also of one tribe winting or much as say brand fight tribe we say they see or Monaguchi the show you see senior ba o program so ya Captain Smart utim say ni jamamra ho o kasafa nkabom on say so media general Onua TV Krobio obedi amamre bia o ko festival no what you say nti mi say me yiri say Captain Smart so de na esi wo no nyankofo kakaka no asa de o mutimi amam na perform so na se obi su ka say ono so e ka ho bi o kan say so to abama MPP party sebi no what Jimmy o say no on enya tribe asem no ka on politics no ye me kan bunufo ne asantifo ntoko na ehuri ba no what you say yeah yes it also you to know you're very careful because yanhwa empanyfo ne eyusu yen oh yes omo kan no omo to baby o ma relax na no mo hwe video bi on young guy bi na on hwe aba ka se twini Jonas ne kasa ne kasa ne se twini Jonas hey young guy sorry for wrong young John was a young John you know yeah friend young John that's how America baby me say me real ho dem say it is ya so hu a o ma no papa ko menye baby agina asemo ade na mo kan sa no o mo fo tra o sa social media ta kwa na social media sam ka hwe aye o mo mesin kwa yimfie o mo mesin kwa yimfie enko hwe o mo musu ayimfuni bi se o mo fu mo ne e fra o mo yimfie a to mo yesa na mo hu yembo sisi na hu se bia o metime ba bi dabi di what na bo nko na nyina okay ubutima tena bo nko na nyina abra wo mafi ubutima tena nko na nyina o kuntunhane ni chi ene bako ubutimi ewu yesi odi o ba ngane yenzi wa omunhwe yes aye dangerous serious o so wano be trapani na panyinu kwa no eva se obi hofise bia ohini we makaseti ya no meti haji hwe enya no ensunsunso bi wo ubenya sunsunso yes hwe ebia so do be bia there is a camera then so wo na benya wo you experience it before you leave oba kanhwe the word camera no but I no munim say bibi ye no kro na fana dwene nko say biye no na ye sa Bible kro aka o si di woje no wonani na o kwana ro asase so ketrema aye didie e chansem no e no na sando me mpani fo say ketrema wore a esnya na mo that's right tie ba say you no ye nuanom no baby o mukika kono hoto can we ask na yeketu bi because of mobile phone and a global no yeketu bi watching bi na odina wo ade ba china wo ase yeah one here obasensen ho yeah true one here obasensen ho amfa guy we dey nya guy bi e fe no nanaba o TikTok o fe nanaba the traveler oh yeah just say odinam ko Dubai no wanu atimni die sa wow and o Roman 2 weeks oh yeah very ama samai wow yes Roman 2 weeks kwa behind bars just say how I just see share sit here we share video ba ko na wo pa choro say ene woni wow ti you to never say wo mo enye se udi atam na wo wie o e chasem ano ne akoma yare no chasem ene akoma yare yeah so I think say or say nyina ye to your for at the rate name so on social media this time no anodin che say obi atimi didi atam ye didi apanimu ohene mpon ade ne si akonya so nananom bosom eta omochi ebo omo ho ban na wo kaseti ya no akona ketewa enya wanwa say bia 20 years is when pressure
Eh, serious? 15 years old diabetes. Your stroke, you know. Stroke. Eh? And I know one. If you say. Oh, me and she. It's serious. Ko TikTok now see now share how e bi musi kon to on TikTok. Oh, me and she because so ntimi ni obabatama how much more ohimpon Penny o che o. Penny ya yi ne se woni ade na obaka se tia no se de o ka no o nsuo bambota na chi o tumi bita na chi Ana yire visa akonya no mote bibi keka no mote so na sinia ko tete be mu no unim ade ya bi mu o se mobile phone no o phone se ya e ono nko a nso ono nko na e okay oni bi ti do kan bia o nso okay but onim se ko to wiase onim se afreni pa bia be 70,000 ogire mo o kasa asem no o phone se ya na ono nko a onim se wiase nyina twa no hwahia ana o kasa asem no nti na ni mra no ho so no and obakan bia da bontene esi nya ba na so no money age wa trend wa kasa ma trend mo bi e kan nti o mo fi say si leta de ko so mo si minim se ba ko akire ni di agro sai de bi mu kan o inim se ba ko akire ye for social media na cho say se mo ne kwani ni wo boni a creative platform e bi mu di wo ho for millions of cities wo de ayatim di wow do see to data yeah now so could the attempt just like that abra betimi da bibi da better life e da better unu bi life e da bibi say ni pona o jimi won kola bi mu onu an nyi yo be peni jimi furu bet o be sa na on jimi nka entimi mi say enye obi na mfrene mu nyamfo ta o debre enye obi na friend so debre enye obi a nyamfo ne hwan o du nyamfo eni di obu no na o hwe ne kasa yi oni fe no nyamfo na nye obi a papa pani bi no gina bonten na politics nti no wo kafo edidi atem wonu nyamfo na o yene ne de ti nye obi ne pani bi na my friends a se nye obi a wo nkwa na responsible no I sanity yeah well eguso ene senior bobo Wayoosi ena AD enkomo otu kwan waba wa break akra betene na mesi me na resi kakra na nka ya ba betem se ya ba no development e koso kwa do suntino ama ya check akra nti that's all kind development that's all say the development say okay say development oh yeah okay yeah because store say wo kwan no hu nyina say oh ma clear nyina tineti uti say e bossa na e makromu ya fro e makromu ya Ghana ya kase ya de betimi ayo why not e betimi ayo yes e betimi ayo ba be hwe kwan no ho ha kwan mo say bie e mo bie pa before na ti kwan no nyina e ba se ye no e mo bie na e ba se o mo ye no afa kwan mu na mi fun se pavement na dem no cars tu kra betimi akom aha okay ti e ba sere kwan mu mai mom na traffic light ni aja de zebra crossing no mrebra mi se de be ya e be ya fun so ma pedestrians ma mo so etimi afaso bi yeah e ba signal e boy nyina yeah be ba pa be ma ha kra so ayefe oh yes ayefe pa and obi otie bia mfan say what e kire too much because o faka within 5 minutes we are wadu room yeah Asinia me shada how bebre because nkomo no because it was bebre ade sa na say esa ade sa me say me fie o na esa o yeah say also bia ba rest what you say me bre fie ase ade wa no apa o say me bre fie ti no ade wa no apa me bre fie ade sa me de me ni also to wa fie say me bre fie afena wa kai so what to bre fie yeah escape me for me pa you go explain tire. Alright, that is senior Bobo Wayoosi. Anyway, share your birthday. When the birthday come, me not just say okoba. But na come kwa, and you say idea san na ka be free baby na because birthday na ka. Yeni komo, and e upa ka tembia bonya bi yeni komo. Me say o birthday ni baby a how nyame do abedui na me hwe senior Wayoosi way back. Na o time do say na o birthday ever be draw ana
Nema be na ya waka kai. Birthday boss ya. Nema mienu, ni jeni areho. Ni jeni areho. Yeah, ni jeni areho. Oboda nyame asese kukuhwe ase nema ekọ ye se bia wo yare ye ebia bibi na ka ya accident nke betimi ekun wangu na nyame na mafe na beto no woni beje. But at the same time so no wonkọ na na so tie. Okay. Just any ya dwin ko so. Aha. Nti ka me de me hunu se birthday kura no ka edu anke ya nhye da nyi ni pinka empaibo. Wow. Yeah. Wow. Ka birthday do a empaibo ni je bebre. Enye ni je bebre fine. Oboda nyame ase ade bia free so kra kondo no betimi atobie de nemum no bompa enti una aka esen na ebesi wonim sanse yenim asem yenim asem yeah nti be birthday bi eduru yenim bi no areho and serious. Yeah. Senior, we one person that I don't know I'm not for any hopa because it's all a public figure. At times never be uncle for a posty a file or sorry to see to say this no be actual RIP Wayoosi on social media. Sanya masano unhua. Mihuna na itimiya miya but later myself and say would dinti ana yebo. Oh. Bia say ni pa na o twe no. O ma me no papa nkura say de ni bi. Okay. To oton mo kura ye nto. Ento. Acha say. Itimi me sellable, ibitimi aton me. Na ibiem no ye fresh of bi so for apia. So for apia. Apia. Okay. O kwara so bole kasimo. O TV station me TV ni Odo TV. Oh, okay. Ni station ono no nkola ene di se adwuma no. When the type posty sa anima. Owo nko post bi obo post bi e owo nko a. Nti se wo ye sofo o gi adwuma obi TV station. Ti obatena se yemfa obi hu wuo. Wow. Na wo di ahwe o yire no ma emwa wo. Yare na wo sa no. Eni yare na wo sa no. Onsunum di amanfo hye bra wo. Sabi o yenkumo kafo endidwa. Yeah. O yo fo nsa no wa hwo. Se ne wama wonkola na Dr. Like yewu, Wayoosi yewu, Kwame Yuji na wu, Captain Smart wu. Se ni patiti bia wu biasi bia wu. Na ya ante. Na ya ante. Di bia mo nko na mo nimso. Ana mo didie. Eti wo de sofo, wo ye sofo eya wo fe. Na mum kai se da bi etani besi wo so a. E wana nya wo ya. Sansa wo platform ana wo makwan. Because omo ye video na me ye show so wo hwe. What bet da so? Yeah. What bet da so kwa bontene? Me ko report case na matwam. Ko report to say ye nche na. Oh yes. Because the last time you share proof of that yes. Wo screenshot ho. Yeah. Omo se me honom ko delete videos ni nyina de free so. But them wo screenshot. Nto ye so for no ma kire wo kire kwan. Bola kesim. Ho na TV ni wo. Kwada so bola kesim. So for apia. Minimum pa. O say ni yare. Asa man advert kwa. Makasa wie. Senior, you have come from far because Ghana for any how we share Jumana say at a point it do maybe men kawa ya satama o yare na Ghana for a tin be brave stories about one thing na among folk ni da so kra say like obeti nyame bitima so maba bedu sa tv sa nyame na twa mu nyina na wo tena se a because do birthday sa wotimi kai sa nyame nyina yeah me kai pa 2016 also air bible council bi betin pa for na tra se mo beti etia wo okay eni ye nyankyere so enso won kamo wow ye unhu mo asemo beti bi fa na ni kan so bible kra se wo kra na mo ye nyankyere na mo a beti ma ku obaka wo yeah obaka wo yeah osimikum yekumu da nensumu wana ojina wa yabuntu wangu
Ubu masem. Obi betimi ayare serious. Yare a obi edum se de ne ko. Ewo no awo ne ye nyanche na otietie wo so no ana o mantimi ankana ma na enwu o. They cannot maze. Yes. Sa yare no yare na nke betimi de na kwasa mando. But we enwu. Yeah. Na nyame de na ba. Me a living testimony. Wow. Ebi ato me. Na ene no. Me kaya na ayem sa we me issue me chama who am I? Who am I? Who are you? Wow. Who am I? Me yan wan. Wow. Me no bia me sumu nyame bebebe. Although me ye fasting there, but anya too much say ma kwatwe mountains. Iti mi akura no papa je mo hon ma ye ne mo wo. Sa die pa na nyame pese me ye ma no nti san so we nyina mu no. Da so tia se. Situation na kom na. Utim say wa obi die nu sa wo de ne ko. But wow. Papa je nya easy. Wow. Enya easy. Wow. Enya easy. Do point bi a na wo ankasa hu sa fidie me ko. Oh yes, do point bi na me bre ti be ka che nyame se me bre ti onye me nkwa. Yes, onye me nkwa na me ko bet enye nyame me pe de enye nyame pe me pe de na nka me pe se because we should the rate na ni pe be gu comfort e be rese me wu. Yeah. The car, yeah, comedian bako. On one and most of them go so that last time about to my nose and it is where you to go as a yampa. Oh, my friend, wow. But what's about to my no more, son? What? And what is you are using to say? Obey a first person. Say, oh, that's more. Yeah, but. I'm sorry about Kuma, na be adansidi e dia mawo na onso wache nyinya bi e dia hye afufuru nkran me hwe o kasa mu a na se edu baby wa hu se de o de ni da so asa me pa ba yeah me pa ba recently ana sin surgery am sa ko yeye eno so no na ehu ai si una me da no wait them be me kro so na mo gidi se anka me fie kra na ona ati akodu birthday aba ye bo chenu sana e to sana no sa brama bri kra ma mini meni kra kakra okay what you say okay brama bri amini meni kakra eno nche se na wotwini mu ni na at least sabra back na sabra start wo djuma sanse yeti ye ko benyina na ye djuma ye na ma ye nsako ya no ye djuma ye ana ma ye na ye ti ba bia so light bill so water bill yentwa bi edwuma ye ene se yenko han obi ka kakra nyame de ma ye na ye ma ye ni so di obi nyame de ma na ni so o prese obi nya wofro di ekura do nu nkwa kro fo so nya ye ti di nyame de ma ye no mi se fie me nyame de fa mbra so de ma me me ni aso kame be ka kwa kame de nyame afa siga so ele ma me ni aso pa ti ye ma ye ni so ni ye wo na ye prikikikiki a de prihwe ni zanka na ni nyina na nche no opon so wo bibia wo wi so bibia wo da be bia da ko ni be bia da kopim se nyame be nya ne the biggest miracle in life and so bada na de a che wo and people say oda no na tin ni manya ni ma nko this is the biggest miracle in life the biggest miracle in life so obeda na de a che wow obi nwensi no ede no ko enu tin won said ya obi nwensi ya ni aka good luck yeah okay according to doctors no say nwensi ni ade a stop akoma okay ube nwensi a enu ni ade a stop akoma to so be wie
kopem so be hu asia wi asa na okoma no asa te to okoma break ya erunti na obi hu asia good luck with otiri nkwa wow wakaba yeah wakaba wow ba ni nyina mu oh yeah yeah ba ni nyina mu ni panhwe nipa free so ono an nyenim die bi ono an wo chala ha wasetie na odu ono wo je be nya no nya no ti yensusu mpre no abrabum wow and asaba koka many ajipa say we a living testimony yeah living testimony atome ni nyina no edu point bi a me James say be nyame nko ana me open ana me to me pay me fa nko so still na me say o menso wow sina ye bompa ma wo because me say anytime who bia na mani age yes anytime who bia no me wo ho a ti mu fa phone no wa frɛ me people ti bia no sina your voice no ohuru me share me say obi wo ho ma eye ne say ba bia wo duro no obi bia one ne start ya wo no ne type no nka no ho bi wow oh ni esikafo ne bo be kan hu sa da be wo no kwasiafo na wo mu ni be pija wo ya mpija wa ufunu babon o se skene bia so o du funu yere o ka se mo sini ya mpija ko no so le free ho but o mo yan for respect ma wo no o mu na ye ya yemre na ya wo do no o mu no mpija ye no mo de yakọ nso kutu amana Rien for boom, my woman. And for boom, my woman. Yeah. At times, say, okay, stars, EB, or do level be any home swore level is a time level is star on a mamma for budget so. To one about it, papa them. One about you so said, oh, could be a mind. Who's everybody in about you so? How many about you so? Nippana, Quaquashia, quite a woman for an year, you know, who praise you. Now what you want so? On the chest of your star. What is your stars be also a star so pure quite any pen. Debbie, I'm for budget so. What is no such a which I was so no one. Wow. Because only kuna crowd. Wow. Obia who be in any who are you? Who know be a no me tie news be any news as entertainment be one of the actress our cra ana omubusa no say ti opusuna de o to social media ni nipa nhwa o ye de o hwe eti me shine saa na ye ne ya je bosa na o hwe bia number of hours na saa de ne ko ye ko delete free o ko views wanya views o hunu say views me na me ba hwa ba mimi hu ya mebo atra mimi hu ya mebo atra but ono na wo down na for nya hwe no ono na be hwe na wasanye mane nua bi ene ne o mare video bi a Wayoosi are na eko tini time be o mo hwe ye no na wo se ye bre ye ho se de ma wo mo o mo hia wa o bro wan se ni pa na o busa bi kura na oni bia enya ntiate a kana boko yi ni pa se wa we go pam Debbie. Me messing ko. Hey. Debbie. Wow. Senior, I hope say na some working stars and celebs so omo take advice from the worker. So omuni munyese bi omuni say omuni be ya views ya some working. So post video na obi amehwe. Bi amehwe. O say hey, are dey na si. Omo mi ana. Ti san kofo na wu no. Omun is all respect to him. So many more, sir. Omun more serious, no. Asa ton. I share mobi. Asa kati bi kwa koto TikTok ma. Wow. All right, Obanyansa for yebunu be na yen kana sem. I think say en common na ye di no senior baby niam so ama me kwa nema bi ana mi nim ne me hu ni nyina Matia 7 ne pa. Sa na me se won so a wo hwe no. Wa fe bi a also betimi de abo obra ade nyina mu no to de bi so otena se na wo twani na wo ko abra bo mu wachi na hwe niam bi anyame ya ma o eto obi
wantimi anya den an survive but wo ato wo da so ti ase enso wo si nyame nya hwema o wakoda ade a che wate wani wo si nyame nya hwema o obi wo sini fie kese chronica edidie kontimi ne di o timi ko choba koto sankwa tufuo sankwa sajibi satum enum kwan nyina ubede fie ate sikari bi ko sa na dwugo ntimi na say okay eduane kura odi ko yetwetwa ne niam asa ono press ka go betimi didi ope ene kura fo na kura milk kura mitua adidi mitua milk sugar me tiso kenya fini medu sa press me jimeni eso obi betimi didi sanya me wonyina osinyame amomi and level bia ni baby anyankopon edudu ni do ma wo because unu sa de no na ukopie sa de nso a ade ni hu kuro betimi akun papa je se odie okopie fie bi mskan kwa ma obetwa hwe but nyame de wo so no odie ebe ma uko nyina na wode ma no ma ho agukuduro no ma ho agukuduro bon bai but nei ye prede ye papa mo kura minya yes mo yes ye papa minya no na ye prepe ke ba se ni anamo wo benya ho na kirasem yeah see me last way na me yemfa entwa to see from day 1 up to now edi awaji wo Ghana eni bibia ediba de na officer in life no unyaaya ene nyankopon ma chance busana nka obebusa se onye ma osisi ya me person kam you be UD4 person you D4 kana mitibe kana asem ene ma mafam a wo yimi free mu no me person kam mitibe kabiche me nua bi na me nua bi nso sesa free kwan bi onamu bia ene me busa de me busa nyame so ombie wani ommi meni na ultimate cancer pa ni sempa enchamanfo wow na me mfa me so entwe akra enu ya de amhwehwe and hope so nyankopon so mena bam amen yes abotaya nti ene senior woda so awoti ase sa de na pa na mhwehwe ya yes abotaya nti nyankopon me mpese meko na me de me pe beko na masanya ba mbacho machia ye brother for ramponsa ba bi obia for ramponsa de music alewa pastor alewa okay bechiano okay ucho for ramponsa nanka lo Kenya so asema bisimiti me sa che papa lo Kenya so because o me ne bob I'm born again anamba okay na lo Kenya na so dem akosanda makwa okay all right I think say yan come no any ebe to me edi esi Michelle Aba ni sina bedi nkomo we ne birthday mo nkomo na yede ne wura chire kakra waka asem bebre edu ba bi no na mere ya ho say at a point in time no ni say we are sena ende ka nyankopon say jemekra na me nkoje ma home ya me si da bi binim ne ntia me no bedua asasi so unya nkoe be dempa bra mo e dempo na office o kono kwa sa me nyam kwa sa e ma ho e dempo mo entino aha Poleeno Multimedia medino the fresh one pa na adepa enema onifio obaba nche okay ko ya de kakra ota oba me okay traffic ni nche ni bia onam na kamato na ke be me de papa sa me komo nkene kwan bia so ka me twene de enti ene ko wana besi ase meni senior bobo Wayoosi ene be share edi enkomo hi Poleeno Multimedia medino the fresh papa je password ene girechi direct edit handle bibia executive producer Poleeno senior say oda wase pa team nyina oda ye nyina say ti me ka say Poleeno Multimedia for no ase yenka ho ya nyina na senior eda ya say yeso ye ho ma senior next year bompa say next year ndi ahwe bi kwa na ye nyina be ko ti be say ye nuanum ko actress ne actress obi amre no ho ase na ye nkoso anya kam na bi ebedu ozo
phone say Poleeno between the South Africa. And I'm next year. Ko enjoy bra. Ade na oye ma me no me ho adwumi o. Take it. Nipa mi no in and out. Enough for mo. It's that plan eh. And then modern Ghana. Yeah. Enye easy. Yeah. Ofa baz kwa you cry say. Now the flight e kwa ba. Na me shamo. Yeah, that's a plan. Amen. Yeah, let's see. I will share you. Thank you for watching. Bye bye.